Telepon je Om eh. Halo Ndi, lo ko jolo boleh? Ma gitu Om. Melo lada no gamak baju buting. Bayi Om, melok ada kasa. Lo nu pelek boleh baku kue. Alhamdulillah, melok tong nak kapan apa buting Om Mantan anak Naomi, ajak main rek bola. Ini acara pentingnya sih. Naomi suruh kalau bola nih, pekui. Hei, palaba min rek boleh, mele percepat acara. Siap, laksanakan Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, calon manitu macam niku. Pekoi Om. Wadi ni gay percepat acara Pekui je tu Om. Tak dampeng kak marajan di. Patujuk ku mau bikin lo mai. Melo mak waseng malah pas sepi ko. Boy Om masa tu ni ya melok tapak buti si banak tak. Terlepas sepi mak palik.